Yer deva myself bavro ganpatro wapte. Yer deva आजकल बहुत गर्मी है रे बाबा बोले तो मेरे को लंग को जाने का लेकिन मेरे को जाने का पैसा भी नहीं है रे बाबा ये क्या करूं Kardom and welcome to NE Karbi Life, the mirror of the society. Ladies and gentlemen, today we have with us a very special guest and he is none other than Mr. Sarmon Terang, who has a very special talent, especially in the field of mimicry. So let us have a small introduction. Kardom, first of all, I would like to thank NE Karbi Life for giving me this opportunity. Nilimen ke Sarmon Terang, lapen nilirong ke Daitor, lapen non nili dak ke dobom nili housing board areas dobom, lapen nili Gopules nili Charlie bom. Nang ni ke Charlie ang ko ano ni? Nili ini ke course bang ke jutel hai, degree bang ke. Become now since you have a special talent in mimicry, then when it comes to mimicry, you must be doing a lot of mimicry of various actor and actress. So, do you to which actor do you especially do mimicry? Actually, nining dong nai actor bang ke Saruk Khan, kisung na kisung nai lo, lifelong pe manila Saruk Khan mimicry Charlie bang ke. Nang li Saruk Khan mimicry nil tu kan bakna ima. Cho ke thek u balita hai di. Cho ang parju ko. Hey, नैना जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम भी देखता हूँ नैना जब आंखें खोलता हूँ तो तुम भी देखना चाहता हूँ हर घड़ी हल पर नैना तुम मेरे साथ नहीं होते तुम्हें महसूस करता हूँ नैना मुझे छोड़ के मत जाओ नैना I love you Nera. I love you. I love you very very much Nera. That was wonderful. Then now you know na mimicry. Now since you started doing mimicry, nalikomento sila so a talent ki discovered lo. Actually, it's not a talent. Kita nilimbang ke perfect pugai kali. Kaya loy dum tap ya hai. Nilila bangso mimicry ke selam ceng la ke 2018 hala supen si nili selam ceng lo lapen mat si niling ton tu kok lo ington lo non 3-4 years tak thak bang ke nili la pu si ington kok ban si ya klem ke pino sudah ke nili. Then who has inspired you means like to do mimicries? Means like who is a role model in the film mimicry? JVJ Sachan po do ala alangli ki claim mimicry alangli theko he is a very talented mimicry artist alangli video lang pensinili bangso ki ba ke inspire la hai ning do la langli video tamilang ko nte nangni la mimicry ko dali san competition ha lo nangli chapate tu igloma la bang ke avilang non ki dam tang an bang ke ne nangli aprang ke nangli chapate tu igloma la bang ke avilang chapati dun po bang ke nili avilang ya ni mitang ta thego ilang masi la ponang deng mangi matha dun hai del non mat ke. Then apart from Shah Rukh Khan, is there any other actor that you love to do mimicry? Bang company do lang Pares Ravar par ke kapre son actor do lang do mane Charlie pon bom lang masi nilita nono bang la pon perfectly ke lider ma hai la bang company anvel. What is the best part of doing mimicry? Best part bang nili ke Charlie Cheng penta ining hang nam nai bang ke Pares Ravar pha angso mimicry selam Cheng pen ining chidok nai da Pares Ravar la pen Saruk Khan la hini hindi na ni Pareshwar mimicry pa lang man YouTube pha chogi Yer deva myself bavro ganpatro wapte Yer deva
आजकल बहुत गर्मी है रे बाबा बोले तो मेरे को लंग को जाने का लेकिन मेरे को जाने का पैसा भी नहीं रे बाबा ये क्या करूँ ये रे राजो श्याम ये रे देवा तुम लोग भी जाने का लेकिन रे बाबा ये मेरे तरफ से एक थोड़ी रिक्वेस्ट रे ये रे बाबा उधर जाने का मौत मस्ती करने का रे बाबा लेकिन घर सेफली आने का रे बाबा बोले तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव रे बाबा ये रे देवा राजो may piano. Then see, you have this special talent that is mimicry. Then obviously, mane muni tumhe nangli adung or din dan inspire pick and like you must like entertain a lot of your friends, especially when the time when people feel bored, then they will ask you to do mimicry. And alang tum a reaction ko sono nangli phalas den acting ko kuri thilong bolte. First time lo nili aprang mana ye claim ning hang us tami ko son si bang so mimicry claim po ma upo halasot ke smartphone pus tami dos tami la ano ilang mati internet ahin tami nili la pu pene TV la son long la bang claim lo bote ning hang o tami la son ben si dialogue bang ke ning chi bidun ko po la pu inuet si pasi murel ama 2017 aning kan ritum nong nang kaching thang klong singer chingbai ti su alang li pen nili room do rapiat lo aman nili lapu pasi bom ya leh amat alang bang reaction bang predak lo mane nang laso kiba bang nang li video selam tha nili phan ba alang ling pu leh amasi nita selama he phaske stame alang li aku nang puthulo phoini nang puthulo bang so se jumisen lo nang paklang tha video bang nang li selam tha video ta alang li sinang selam pilo hala bang so and then nani lesson video lah hai nang Islam lo then do you have any kind of page where you upload certain videos page lah hai bang te ni lia bela YouTube channel aroi si khuli lo man ni YouTube bang heno da amasini ni nona mat ke pora chipi tek the amasini ni bang laso YouTube channel bang ta ni la kimi deng putu de ya then since you are very much interested in mimicry then nona karbiang long angkang long like nang mimicry kila mani hang pola sun thot se komani dolang ma nang son thot la mimicry kila mani ki hang like among your friends or family or the people around you are they like also very much interested and like talented like you in the field of mimicry kaprek ki claim tum bang ni li arju long lang stam ni li phanang kar ju bang do inur bahai ni hai nang li ko son si ki claim lo ya la mane charling tum du to matom tanang pu hai same nili ta lang tum man thanam lo je first of all na tum ke mimicry nili ki charli hota nili thek the ya hok la hai same dialogue bang si sap pu ining chibi na example ni li ande pe hai non bang NE Karbi live CEO alang li dialogue ta me copy that pen si mo pc exactly la son pu nei mati alang li dialogue ni li buin tu hai thek des tam manela bang mimicry gali hai alang li dialogue bang ni ling par ju bade kardom pini nili birta than bang chandra singh rong pila pen biswanath karbi life kelang kaching honara do an banda me nili hin pen kardom jilo kardom tangtai pini arsijik la pen so da ka birta non nang kon pen arju pon sina o lasona system bang si dialogue bang si nili chibi bon po anga dialogue chibi po ECC mimicry ki claim ta apport nang o anga dialogue bang ning chibi po made ning chibi po ala character ta dolang engke expression la hai do man ke expression la hai bang te nili no anta thek thelang mane sung o Ziala tu mantan nili than lo dialogue pen bang si ning chibi pa prang nang ji nili thek thedes ta melang li tu man pule hai la dialogue bang si ning chibi prang ni an si mimicry mo phi bang selam ni bang nili than hai then nani isi like for a particular person na one line nani mimicry kuriji phan nani got apport and NK mane to make it perfect like how much time do you need apport bang ke lem o ache ECC mane Charlie jam puya ta heno pini la Charlie lo penap ke halaso example lo pini Sarok Khan mimicry Charlie lo penap ke Paresrawara mimicry si Charlie po bang la bang ke uni de ji ache isi actor mimicry Charlie phan at least 1 week 2 week ba ke apport sipini acha inte na mimicry kulo like
like mimicry means you're also good in acting. So now you know Karbi lesson industry, la film industry, la hello. Like, do you want to act? No mat ke ni li bang ke ining bang ke hang he prang benta mane kilun punon ki kan puno istame film long tami kiluduni phan ke ning hang he tami nong ke dam tang an bang ga bela mu ki bang jilang ar ni bang chipute dal ining bang hang he No, itum non Karbi film industry la itum chithana madidi. Then you like can you do mimicry of some local artists? Mane Karbi ambon benai local artists phana mimicry claim thing. Kidam tangan mai claim ke lang sitami comedian hala bonglong musiku he. Alang li mimicry claim phani li mathalu aroi si amani ni ta porchi pithe ke der ma he. Sab so line alang li phan malom so por ni li Charlie lo sampai apian apor cipi teh kita, lang ni dialog bang masak soviet tanam par juga. Cak. Basiku. Cakar bang abim. Basiku. Wah, lang li dialog ni li mo por mesen atau lang li dialog bang te dialog bang ni cipi et pen, lang li pana mimicry bang te claim tung lang ni bang. In the nani first that's what talent kau sana kita discover lo. Oh, bang so talent means lagi pompen dan nili pulau mana talent panda nili ke cipudam tahai he aku cipudam tahu ni lah. Tapi ining hang pi nili. Since childhood mah. Oh childhood pen si nili ning hang o haso pen ning hang o. Claim mana kedam tangan sami hala so pen tan claim funding hang lo lapu si inuit la pu ningje pon bom po pasi mu po la sona ya la inuit do ho si ke Charlie di And then have you ever like show your talent in any stage like mane school function ta ho college function ta or in front of teachers or in front of like huge mass mane mundi do ho na ila sanga na ila so mane acting la mimicry po na ni paklang ma labang ke nili paklang lo kedam tang nili 2017 18 yang kan nili da gop college fresher lang tan nili paklangan lo lapen ke 2022 last nitum han la farewell bangso farewell hota nili paklangan lo thekthedet sita in front of our teacher adak nili paklangan lo. Then since you have performed in front of your teacher, then did you did the mimicry of your teacher as well? Hala suhu tu bang nilifan mem tumta hedi mem tumta nilifan nang kule he mane mesen lo lapen nang mo antu se ang song kili nilifan lason nang practice pon than tu se pesi nang kule he same nilida porcipite de ti la bang le Din na like la Sarokan hai tum akaprek nang Hrithik Roshan atau mimicry nang claim thekma. और ठीक रोशन बang hedi ta Ayla. जादू मैं जादू के साथ सब कुछ बचा सकता हूँ मैं दुनिया को बचा सकता हूँ लेकिन क्या करें आजकल तो मुझे बाहर जाने का मन करता है मेरे दोस्त लोग तो सब घूमने चला गया मुझे कोई भी नहीं लेकर गया वहाँ मेरे दोस्त लोग बहुत बुरा है वहाँ उस दिन तो सब मिलके मेरे बॉन्ड भी तक सब कुछ भी गया वहाँ बोलो मेरे दोस्त लोग बहुत बुरा है वहाँ मैं घर आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ Then it is really wonderful. But apart from this particular line, do you know any other line? Kapreka line nang ichini ma. Kapreka line bang ke Hrithik Roshan ma. Kala. Hrithik Roshan na bang nili dialogue mukha bang cheating ni lab lo. Listen dance steps lah hai. Oh dance bang ke thekthi dance bang ke dance bang thekthi. Nanti nani mane constantly ka inspire lo mane la so actor mimicry se cleaning tho mate or to do the mimicry of the other person like how do you choose your idol or the person who you need to do mimicry? Labang nili pamu ben dan injilo matidi bangso mimicry nili mathabo matidi bangso mimicry claim theki malo ho opo video lang po matidi video lang po anke
dialogue pe ni bang ning chibi po angke mimicry klem phan bang start po nili hai pong pe nili thano 1 week 2 week back apor chipi po hai lason heloi tap po lo yo angke kapre ke tum handala pula hula jong se asap su imithang charju ko asap su ase chingli do hoi na nang lo botangge kapre ke bang ta charlie bon po lason aja Nidai la so mimicry mani phanani that iglo manele yes there have been several people asking you regarding tips mane ko sono nang than tha idea lo sonali phanar chudamati and you have given them tips but then are there also people who are taking classes assistant hai class tha hai and class mane hala tum no nan urge to mapan manje separately kamas mane acting for example no itum Karbi society lo mange acting the whole hai modeling tho ke claim ani hang o abang phe bang putum iglas puthak any phan no itum ke acting class la hai bang ke it's very rare in our place but then since you're here and you're very much fond of mimicry and you have done mimicry of several people then obviously we to chima didi inai long bangi mara mane ni phan acting nang than tha tang ho la son tha mimicry nang than tha pulo sun hai not only asking this but also asking you to take classes son la on bang ke avilang sami mane jong si charlie ning hang bote la nili idea teng nili go son si kiba ma hai thek de tam alang tum jong si charlie tung bote la nili charlie hut ko son ma la so min la so actor la so se la son pen si claim nai nili hin pen idea bang pidun ji hai classes le ku base tami ne idea bang la son pidun ji then no la mimicry po hin mani di mainly as you said na childhood pen sa mimicry ke claim ha ni hang o then no future long na le claim handa means like till now you have not like think anything but then you have mainly interest so acting or feel ha ni hang pa as on future na ko pia planning lo do maina mimicry ahin na le ako chipa expert helang ma mate you will go in acting or you will still work in mimicry or give classes or something nili matha bangke bangso mimicry aku ceklem tu pokota nili cematha tu le hai nge apor je pidek the ache dak bang ke nili da lo charlie ban si bang po ha puda lo da charlie na ko kijui ki du dam pine kam da tu nge ceklem nang ko po de apor je pidek de te nge apor je pidek the lo teng ni pon bom lo angge la ki thek tangan mo tangge ting ni pon bom lo mane bangso mu ge repeat pon boy nei ache dialogue mu khata ting ni pon jai po angge dialogue le ting ni lo bute ha bangso asi ta ting ni pon bom po son ajalo angge then any special dialogue ko pila your most favorite dialogue favorite ke actor in dilang nana patikar hai nana patikar था nampak like Kylie Jenner अच्छा अरे बहुत अच्छा है भगवान का दिया सब कुछ है दौलत है शरत है इज्जत है बस एक वाली लड़की चाहिए अच्छा कंट्रोल दे कंट्रोल बचपन से कलम वाली बाई मुझको कहती थी रीडल साबुन से मुंह धो लेता तो आज मैं सलमान खान की जगह ले सकता हूँ भाई अरे क्या करे कुछ भी नहीं कर सकता है अभी अच्छा non like in mimicry nani panas aporna o for example 1 week or 2 week la nani aporna koti but if you are given a challenge non nani panas video number klang po non mala spot krita pote like any roughly semina ni unjima o la bang mote zigzag chajibon athe om pe nili ninjelo mote di dialogue mo khata ning chibinang la mane what if it's a short dialogue something son bang mote try tilang try bang ke hai tami ki bang jilang arni son try pon mi phan bor ibe hai nai on ki bang arni nai la son mimicry a video la hai bunai ma because as I've said earlier that mane muni tum so mane acting ahin ani hang o like if you do such kind of thing or make like making videos for entertainment hai phan bote muni tum like people will love it so in the future will you do that nili matha bon bang nona bang ke bor ibon bompo usipla por chipipo yasin nili matha thule he athe jirpi umta nili phan nang pupu kiba claim thuno apranga teng son athe nang mission lo
ansu si paprai poni phansi Hindi nami aku punya kita message ping tu ma lah youth tuman kuman sila sun acting ha ay aning kham tuman isi message ping ju labang ke non we mi bunot nilip tumben kleng tum bunajat tame Charlie ji phan bang jong si ning hang bote Charlie me